Tinawasili ya kaunti ya Mombasa kuna mwongozo usio wa mukuka yuma woni kibathukanio ni maendelea na kumwe ni enenthi ukonia itambi amwe ma enenthi kuma chani sub county ni achangamwe ni matho cha itambia ye na moko ili maiweta kana ne ye kukitana sieko cia ubungulu wa muo ange maiweta kana ne itambi la ye kumesi atandithia ma mukuka. Angelina no kutweleza amwe ma enenthi ngaliko cia chani sub county ni achangamwe ni makwata mbau Governor wa kaunti ya Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir ni kumana na itambe yake ya kukuna munguzo usio wa muguka pala amwe makuleana na itambe yi na nitungia ngaba na muvea muno nundu wa kuzuia muguka ndukalike ba Mombasa nundu muguka withito muno wichangia kwananga imwana ona atumia uketha mundu aite muguka na bika kwake nyumba be wizotethia andu angi mekala kumbe zini ya miguka ukwithia mundu ucio na ndaka iwe yani we yake ni kwetela kwa metse kibindu akwate andu ngeta nikana kwenda kirukio ya mukoka nacho kuunga bana waamuzi ozu na thio wa kumbani ya mukoka ba Mombasa ni waamuzi muzio pio atwezi ni nzio ni kurethezia kurunga mugo ba Mombasa imwana zia mukoka zina warazia kwethwa ziunge andu ndu kumanda pesa kwa mukoka angimeko ndo thukuma ona mundu thukuma amina kwa mukoka ende awa kwa thukuma kwanza kwa mukoka tu peke yake kila kingwenda wakulia ngapa na ni kuhusu mira bado mera ni kulika Mombasa ona mera ni mbano kabisa tikwenda mera ndo mbona mukoka mande au harakati nizum mande kwa monde mande kwa mera alama kukwata mbao ni mawetekana itambiye ni kukitana vanene na siko sia vungulu wa mugo na ila siithitwe yothothe wa vanene utumi wa muguka ndachane no ngono muguka witewa na ithu tunethekana tandama bachane kana thukuma bachane ne tunethekana itambezia ngavana ni ututethia maundu ni mine security nondo muguka nuna atetwe upatena regulatory kana patena mivangilio metheo uketha no tewa ciana ila nini bio itewe yani kana kakuma miaka 10 kuthi miaka 16 uketha ni kwatewa muguka na ichangia kana gukumbreki mondo ma skulu kana kayu soma na kamina kwithia bisa bio kwao ni wako nona itambia ini ya wekikuwa nini wa mugo ithe tote kuba Mombasa nundu mundu utaotinda bandu ile mana mundu zino kubindizwa ndo wakweka lakini mundu okoya mukoka be ndongiza wabindizia mukae mukoka tu we yake no kuchonga bebi ndo kabindizia kukuthukuma kabiasala kumanza wea undu tonya kwetetheza maisha make maone mukoka mukuni ya masabu maingi pio lakini hatimaye masabu azumeza akwani ni malesikana yu governor ni welete osaitambia na kukitana ndawa cia kumila muthemba wa heroin na ila ingi ni kana kuovosia namba nene ya mwika na ala mande na kwanangika ni kutumia ndawa ii upande wa mukoka ti yoti kindu jo mila kwa kubi nundu no tamutita mimea ingi kila nguona kiteno kelo singariwa ni serikali ni sindu ingi tamba sianga mba ndawa sio levya sindu zini za serikali kindu jambe ya ile wikirana nazo lakini upande wa mukoka wa mbojunguzo nundu mukoka tikindu ke mila mukoka ni kindu ja steam ona wiva mama enethi na alama alena na itambi ni makuetakana alama eko na ciana utandithia u ni makuumia vanene ni kwithwa nivo mekwata ciana kumanthia ciana cio cha kuya kile vinda serikali itu ya kaunti ya Mombasa ni mokota tax ngali ya mugani be assess kuya miritini na ya bikabazo kone mazo kama keve ya box bala motea serikali yosa tax izikana muguka ndo ilo tumiwa memi upinga tena niki sahi hakuna jaba vijana na mapema waizi ndo wamekuwa wengi tunakuomba gavana wetu tulipotuomba kura huku uchagua ya mguka wala mvutaji bangi hivyo tunakwambia vile ulitumia vijana ukawapatia mguka kutafutie kura kwa fujo hivyo achilia mguka iendelee kuuzwa Gilivoti ya Vilingi wa Movo kuma kauntini ya Mombasa ni itawa Angelina Muse.